د 22 مها daha 2014 rêkeftina dihokê hat imzekirin di navbera Encumena Niştimaniya Kurdî û Tevdemê û tê de xalek taybet bi avakirina lêvegerek siyasî hevbeş ji bo Kurdên Rojava û piştî du meh di ser rêkeftinê de derbas bû ji ber nakokiyên partiyên Encumena Niştimaniya Kurdî xort û hevrêzên xorta cihê xwe negirtin di lêvegera siyasî û hatin dûrxistin. دو هلبجارتم بون شبو لیوگرا سیاسی لی باجاری قامشلو مخابن وک هرجار دیسانی خورد یما لیوگرا سیاسی درنکت نتنی خورد جنجی لیوگرا سیاسی درنکت جبرگو پارتی ما تجاری مجال نادن خورتا براستی ویا جی مخابینیه ام هیویدارن گی پارتی ما دورا خورتا رولا خورتا گو اقصاء نکی وكم دزانن ده انجمن آمد آخو جهيجي لباجار دربيسي تم خورتين اقصاء كرن جبر بارتي او تم او مسيطرن براستي في غافك شاش دبي خورت جيوان دل فقرا سياسي جي هبه جبر قد سبيكا شورش ده جوان خورت داكتن جعدا او خو بيشاندانا رابون دويچا غير جي هناك بارتيني هبون او حركات سياسيه هبون تخصن او خورتانا اكتساب بكن جبو جوان به وك سندك وك بعربي دبيجن جوان لي وقتا اتفاقي وان شي دبن خورتا جدات كنج في اتفاقيه وناخ الناف اتفاقياتي قد اورتا هردو انجمانا چيد جوان دبيجن گو انجمنا نشتیمانیا کردی دکوه گلک شاشیا بدور خستنا خورد و جنا جبو رادیو دنگ زلال هوزان ولو دربسیه